Just wait for the viewers to join and then you can start. Just wait. You've got 2 viewers, but I can't see you. We'll just wait for the viewers to go up a bit and then you can start. No, said hello. Nona, Nona, hi. Nona's so lucky. That's okay. Oh, we got 13 viewers. Did you want to start now? Because the viewers can just join it, and plus you can just share it to your account and people can watch it then. Ai cái gầu. Nice. We've got 20 viewers now. Thì có mất rồi. Sai cô loto pe kêu live ya tu hefia fini. Pe coi fofa tai mien kêu live ya tu ai. Tu punga he pala pare ma kana hoku he lulu kana alela. Ko ngaahi ko ki pala pare mai ko ni ko Kimu'a si. Na ton pe ko au be molela ke masot au te ki palpare ma goini. Pena ma ofefemahino'aki pe lela ko fa ampe ko ke viu mai e kulaivi ke feta'efemahino'aki he poni pe ko ni osi ko eni ko eni ngata ya ko e foi palpare ma goini. Ko ngaahi ko ke hanga ave au he ope pe omi he kakai e ngaahi mea kehekehe ki ate au ko winga ko ki palpare ma goini. Ko lulu kan ale lela ko au na aku ma we fitu na aku totongi e ku tikite ka ko foi palo pare ma ko ku na e hoko ko au o fehalaki he ko account ko na ave ki ai ko suffix ko no noa hala ya aku hala leva alela na ikai ke ne hanga ia o cheke ko account ni na sendi me ko e payment na watu na sendi at peau payment i hako. Falai te wiko sika ko hape ki ai. Fakamama mai alela. Aya aku ne toki omi he ne live ai pe meni pe me takoya ko fofo totongi tikite na tonu alge no ataa. Ospe ko ya tirite ya we akauni. Pe to pik ek tikite he ataa nima mahalo maasi. Aya ko statement en me he panke na alo omi ke hanga ko fluange pe ko fe ai me ko o alu ki ai e kumea. O mai ek statement kan me panke. Ataa nima maasi. Wa o ki a honi. O te ki ai ke bounce back mai ha aku ek tola tomu'a ko ya pe ko ek whanoa. Sai, kau foki lewa ki he ku uhinga koin e ma feta'efemahino'aki pe amulela. Pakahuma lela se niti ane afi. Ko tahafe wange au. He ko fitu ka atoa na piki he ne tikite. Ko ki tola pe whanoa na totongi. Ka ko hono fo i mata pango eni. Ko e ku fehala ki a aku. Ko e alu ki he noa. Ma fetaula ki molela ki he ene panke ane afi. Ke mau o alat maat ke kanita na tomu'a pe ke alu hangaton ke kanita o eke. Ki ai pe ko account ko no ko alu ke Kimu'a ko account ahai. Ka ko ingana mau atu o stu mai alela he ka he tafa aki pe mo statement ko ne panke ne osanga o highlight mai a e ku payment ni ane o ka ke ha payment e hu ke ne account. Ke ne account ni mo onia alela. Ne o ka ne ke hu pena os fakamaama pe ke alela i he panke ane afi. O ikai ke hu o ko hala ko winga ko payment ni al ke noa. Fefe ke ne tari ke fakahu mai ke bounce back mai exenity. Pe te ne tari nai ke te fakafo ke at ke ne account ni. Kai tu ko pare ia te au he ko anak mau. Na ane
Na kono mo ni na guli fia wia he to ko arela he panke. Na ko amo tahine ko tahine na ave na tu menga we pe ha uta ke mao. E ko ka fefine wia o ko manako ke pe te hala ke wilo wia fa nga me eta. Ka khanga elela o ai fo me ko ni. Pe ko hinga ya ko lai wia ta he fia fini lela o ko fa am ke si ma he fia fini ke ta fefemahino'aki me ko ni. Na ke oso lai ana fi pa ke tohi mai pa ke ta mai ya te au miskol pe ta fakahoko ya te koi na ta tala no fefemahino'aki he me ko ni. Pe na ko ospehat ka te koi tuku mai kia te au haku taimi, ke alu ke panke, ke alo fai e mea koe ni ke au pe koe hae tukunga koe ni o koe ai. Au ke loea, ke omi e mea koe ni o hoko, koe tari koe ni nai omi me he loea, ke puke a seniti. O ke omi ngahi mea keke, he koe ai e kutotonu ki ai, koe uhinga koe kovia a koe he kai te ke whakafoki mai. Pea koe ia rela na oskore whakamoremore at ka te koe hala koe ni hala ataua loua. Kai tuku mai haku taimi ke ngawe ke hek mea ke iloi pe ko fese niti ko no ku alu kia e ku account ahai o ku kia e ku mea ne kai te ke toetari ko ia ke hako ke fai e ku ngawe he ahoni ke toi fokotu ha ke peko status he ahoni o toki omi he kakaia mea ke kehekehe hala ke ilu he atahaya pe ko hai te kai ke ma foi mo oni ka koe ni lela ko tala ne ke ya o ke polisi hai me te tama he polisi. Ko mea koe ni ke ta sort out pe taua. Pea tene hanga faile lewa statement. Osi ko ia pia alo ngawe ahoni. Haua foki mai au ke hau ke na whemau ke hau ke pange koe ni ko statement ni na omi koe me pange ke kumiange pe ko fe e ko peimeni ko oku osi bounce back mai. Hala ke ia ha mea taha matematea e omi pe me he wicket ma asi ki he ahoni. Sure do. Koia o ko loto pe ke hanga o so wat ka te koe ai mea koe ni ai peimeni o ku ke mo oni na ko sta pe ko hala ale peimeni ki he noa koe o ku osi ko tu pe mo si o le mai pe ki ai ke peimeni koe no aluia ki he noa hala iau. So her payment was made on the 15th of April. This here is the account that my mom thought was Leila's ending 00 and it was $40. So from the 15th up to today, there's been no bounce back of $40. Tukahoko. Ko ia Leila, ne foki me he panke he ko ASP. Hau ki he panke ko ni a au ke kiwi peng. Na mao ki he panke mea o Wait, hold up. Ane toni lato lawyer for 1,200. No, sorry. My mom already has a lawyer. So we haven't even touched the money. Na ko alu ki he panke o eke ki ai ko firma o ke ilo pe ko account no ko ni ko account ni ahai ko me ani ko nai omi ko he panke ayo play ha ke me ko ya. Yeah, so I went with my mom today back to Kiwi Bank because we wanted to know who this account ending 00 belongs to, and this is what the bank guy had to say. Mom's account. When was that? So she made the payment on Friday, and the lady said that's not her account. Her account ends in 01, but it's the same exact numbers. The only difference was the suffix. No, 00 is not right. Oh, okay. So whose account is it? Because the money has. No, what happened? That 00 maybe there before. Yeah. But it has been, that 00 suffix has been closed. When was it closed? It doesn't say. Because the payment was made on Friday, right? And then Friday, so what's today? it's Wednesday. You probably should see back in your account today or tomorrow. The money will come back. So you guys have just witnessed here, the bank worker has advised that the account that my mom transferred the money to ending suffix 00, it was an active account, however, it has been closed. So therefore, the $40 that my mom has put into this account should bounce back into her account, if not tomorrow by the latest. And that is due to the long weekend. There's a bit of a delay. So as we've showed you guys here on the bank statements from my mom's account, there's been no bounce back. So we don't know when this account has been closed, but my mom can carry on. Aya ko hono mo oni ko account ko ni ko si ostapu niya.
Ai ni ko oko uhingat ki ai, alu ki ai ek peimeni. Pea koe ni lela oko talatu kia te koe i he fefine. O tatoi lolo ata wai a koe uhinga koe ai koe keke hanga o tuku ha keke omi he kakai e me a kehekehe. Ilo e ki taha whewangea au, kai ko mea ke whai aha longoa. Koe ki taha whewangea au ia o pehe ha ke peia pea ose. Ka koe uhinga koe whaunga koe tau whai ake e tau lulu me tau mea koe kaka. Koe mea ia koe mahu inga koe ke tau fe falala ake hanga koe tau lulu. Koe uhinga koe he koe paanga ino ku tau ngau e aki. Koe paanga o tau hanga o lulu koe no maa e tau whanki seni te whai ake. Koe mea koe uhinga ke ai. Koe akaun koe ni ko o stapunia. Koe utari koe ni. O ko pehe pete ke fie maria ke tari. O rewa ke mahino mai ku foki mai ko he koe ni ko stara mai he panke. E popau ke foki mai ke akaun ni he ko si tapuni akaun no noa ia. Pa koe utari koe ni ke foki mai e pola e whanoa ke akaun ni. Pea ke fie maria koe lela. He te oatu e au kia te koe. Pai ke mahu inga i au he ki whan, he ki taha wange au koe ni ke hanga ai ho Kimu'a. Ke riko ia he ope. He wikai ke fie ma uia e au. Koe o kou talat kia te koe he fefine ko whakaampe ke sia mai ke laivi koe ni. Ta tuku pe ki langi, tuku ke tama koe ke ni hanga whatontonu mai ki taua he fefine. A whihalaki koe no hoko. Owa te ke te tari koe ki hataha ke o mai e hai muhai pa ke whakamau mai au ko taha mai a hai muhai. Me ai ai kakai. Koe mea ni koe ke sia koe ki ai. Ko hai o ku mooni i he lulu koe ni. Ko hai o ku loi. Koe foi waha ai a koe ia. Koe ia ko oatu ai ka te koe he ahoni. Ke sia mai ke laivi koe ni. Paka ke alu koe. Na ko starata na ke tāge ane nai o ko lolotonga nofo au i he whenga e mea e whanau. Ko koe ka mea nia ke uhanga e au o atu hen ke iloi e koe. Kana ak fuanga ia o ko hange nai o ke hanga a koe o tuku au ki lalo. Pea tuku mai he kakaia ko ofefine kaka au kai paanga. Hiri koe ia o i kai ke waha mea ia te wala ki ai he seniti. Koe foi whiharaki koe ni whiharaki a koe whiharaki a aku. A kaun koe ni ko o si tāpune no noa ia o ko huki ai e peimeni aku ia. Pea koe ku tari koe ni ke ponspek mai e tola whanoa ke hu mahino hu mai ke a kaun ni. He koe ko statement ia ni mehi mahina ko o si ia ni ke aho ni te ki ai ke haseniti ai hu mai ki ai ke mahino o kuhala. Koe mea ni koe nai omi panke ko tāpune no noa ka tau hoko at ke noa taha. He kua whihala, kisi e whakahu atu, te ke whakawhia maria i holoto, he te whakafoki at ka rewa ke omi ekseniti ke usio ki ai ko i heku a kauni. Ko hono ua, ko uinga koe lulu koe ni a kaola, me a tatau pene o kuhoko. Pea ko mahala ne mohanga o si i te ngia he ku fo i ai atu pe e ki whakaori at pe, na kai ke mensini at, na kai ilmaha tahai pe koe hai. Ai mea ko uia tai ngaki ai mo ka mea pe tau fai he tau fe fakakata aki pe he tau Facebook o ia tu pe tari ka como ta foki ha ke pe koe o senta koe pe pa ngai ke se ni mai pare ia ko o se tai na tala mai he tokotaha ia ko ke tari ana ia ko hongo fulu se ni anga ene mea a wi ki ai ka ke a wi ki ai pe ko hinga ia ko ne ki we ia to ai pe tau fe to aki holai pe men to ta he ko ni. Ko fiha nia ene lulu ua aken ene lulu anai me ne kaka ana ki ate au. Tai kakato. Na alu pia wa o ke api whakatetenga mai e kseniti whakalava mai ake koini. Pea koen to e ua peni ta koe peo kai peke ose tikite ia mai pehi wangi au. Pea koi ai kakai he fefine o ko kore whakamore more at ko whakampeka koen o kai ke hene alela mahalo aria ke hene putu. To kao pe o live o sio ke ku live ki live ko ni. No, Anna, you relax because you don't know anything. Yeah, my mom made a payment to Lela. The first time went to the 01 account, but she deleted that account, and then the second time she made the mistake by saving it as a payee under suffix ending 00. And my mom admitted to her wrong. And they're both wrong on their ends too. So, Ane Antoni Lato, you can relax and make us stay to the side. Kono uhinga ia ko akan no noa ko si tamate ia ka hoko ate ke no ki no ataha. Ta ko ene lava ia ko guri ai pe no noa ko ni kitua he kai ke to e ngawe ake no noa ka u hiki au kumi halulu kehe ke u alo totongi kia e ku me ake ma
he ko totongi tikite au ia. Ka ke fie maria ko ia, he ko uhinga ko seniti taha fewanga au ni o ke maa pe ia. Ko ene ho mai pe he ko en ahoni, mahalo pe he ko tala mai pange, ka pau ko ahoni pongpongi. Ko pau ke bounce back mai a tola whanoa. Ko foi tola kai tong noa me ataa nima, no fa be he no noa, he na kei ngā ue pe no noa ia. Te kai ke tamate ia. Maha ako ia ke ahoni, kai ke tau ilo ai poko fetaimi, na tamate ia no noa ia. Pea ko ia ko, kore whakamore atu ki he taha kotoa pe, ho mo sia mai he mea koe ni, he fo o ia ka te au ke huma lai, ka ko ki huma pe koe ni, na ko amu ke huma ia lela, ke sio mai ke kulai vi. Ko ia ai lela ko talat he fefine, ke fie maarie, whai ho koe na whai ho putu. Pea ke toki ha o sio ki he kumea, koe akauni ko tāpuni. He ka pau te ta whai atu koe ni, o ki kai ke mahama e mahino. Na ko spehata ni nai ke ta alo aki pure anga. He ko inga o ko ma o ko toa e au i umea koe ke alo mo ia o whakamooni aki. Mahalo pete ke iku tangi koe te ma o e au i taha whewang e au. Yeah, don't come ask questions here. Go away with your questions. Ka koen o ko pehata te koe, ke fie maarie, tari ke hu mai ku whanoa, ke mahino o whok mai ke ku akauni, pe au soa ka te koe koen ko hu mai ku whanoa ke ku akauni, ka fie maarie, kai o ato taha whewang e au koe e kakai, ke fie maarie ki ai. Ka pate mo ai hake ene laivi, talanoa ne po open talamai, rini fefe ka pate ta vai ua e pare. And I'll play that for you guys. So after her live talking, she calls my mom and we got this on record. Ka koe foi konga koe ni mua ni pega koa o whihalaki, ko mea pena ko matala koe ke loia, o kai ke koa na koanga o ate pe meni, koe akauni koe suffix o kuhala, mea pen koe nai om he loia. Ka ke iloia na moni e lela, koe tu koe ni ku ke laivi, o hake mea pea ko tā mai kakai, o me kakai e umea koe ni, kala mai o koa, kai ke te te, puka mea ta, ko toa pena tā kia ko whima whare, ko tāle toa hola. Tokoni mai ane he mea koe ni ko sia na ke sio he laivi, o ne omi e toa e tamai toa e au koe ke kau kata whaakai, sio ia totongi ke fakahoko ke silini, ki a koe. O ko hana, tu whima e au ke feta'efemahino'aki he mea koe ni. He moni pena take ke na ke talamai te ke laivi pau pe hatu iyo. He ko inga na whakaukau, o mai akauni e kakai ke, anga tu whakai kia taha whewang e au ke maa. He ko inga te o ate au ka koe, ko mea ku tamai kakai, o te ke awe koe, ko ate ka nahi, ko mea ia ana. He koe ke a. Mea kongi e rini, sai pe a rini, ko taua pe a rini, ka tau pe koe ia, ke tawai ua pe kuhaka ka ilo. Kai ki u... Ina koe kuhai, ko mea lai pene ko tāmiri pe a o kulindi. Tangoena koe pei meni, koe lahi pe ko whamiri, koe hai mea ku ke toi hangai o tū. Kai ke omi ha taimi whiunga ka te au pe te ke taritari ke orewa ke mahino mai, o si hu mai e ku seniti, he kuiai pe mea hoku uto. O koe ke unofa whakakaukau i ke ukaka, o hange koe ngahi mea koe na hoko koe he ngaahi lulu. Ke mahino i he ahoni. Koe ni, o kou talatu ke a te koe, koe kutari koe ni ke mahino mai kua hu mai e whanoa, te whakafoki re rea te ai taha whewange au ka te koe. He koe unofa aku koe ni rela, o kou unofa au ia mo miliona ke si ilo. Koe ni, o kou ala, o kou newa ia ka te au, ke pehea to au ke omi hoki. Ka kou mou tolu koe na, mou komeni koe na o taaki mai se o pakpaku, koe o kou talat ka te mou tolu he whiawhine, tau whakatamai ki vare ai rewa he whiawhine. O kou alo, ai e ape o whanau na tanga rela ane nai, pe au hanga hulu mai, o kou mtautu mai o whenga e mea ko ia. Mahino, tapu ke moutoerea mai ki moutolu ke a te au. O kou newa ia ke ko mau. Tapu ke moutoerea mai moutolu e. Sa, oua ko ene ngataa ia, kolosi ia he ahoni, te tau hopo ati ki tau tolu ke mea ko ia. Negai totongi ke aika ko ngoi haka ko kiria si o moutaa ki mai moutolu ho pakpaku, ko eno ko talatka ki moutolu, ko nofo ko eni te u. Ela whakakuini au ia. Ngoa moutolo whenga i ha mea ke mouta utu ki ai, he koulsai pe au ia. Lela, fia, pe ke relax, tari ke huma e kuseniti, e kuki whanoa. Moko ato paanga au ki a te koe. Pe tuk pe ke tama i olunga ke hanga whai maha tau whakatontonu, te ko ia ia ko ofalahi at ke taha kotoa pe o ke sia mai he whiawhine, whakamore, ka pau ko tō, wate e kurea, ka ko, o kai ka whaka, fua taimen ke ulaivi ai he ko ngoi ko ngari vare,
I ho mohanga o hake au he Facebook ka koe no ko talat. Ngata ia he ahoni. Ko ene ngata ana eni. Ria to ki no noa ki he veveo. Tuku ki ai kau. Fai teri ha peau he totongi tikite mo eku. Keke ha be ko ia he ko lo e weekend lela totongi tikite lahi au ia. Na hinga totongi tikite na fia he funky pare na. Maha ke ilo ben na falupe fitu me na me pare ko to ai he wike ko osi. Peau totongi tikite au ia. O vai fia. Kana uke tuku peho ki taha fe wangi au. Ki taha fe wangi au ta imagino koe no taulonga ai. Ke o atu peke ke whaka alo moia o fia aki ha o kume aka o mea Ka kou tari koe ni ke omi ke mahino ko humai ke panke ki whanoa. Ka ke toki fia koe ai o. Te tohi atka te koe. Pe koe ho atu whahu mai ho akaunina. Te o atu ke no ataha ko toi kanseri mai akaunia koe ia. Pe ko hao pikesi at. Koe mea ia ko talat koe ke mea. Ka koe ia. Koe ngata ia koe tau laivi he fia fini. Tu au whae ki atu. Bye. No. Yeah, so thank you for tuning into our live. We just felt like we needed to come on live and actually explain our side of the story. Oh yeah, con lava ai. Kau ala kum me ke kai. Kau tu peu kai ke sia ma alela he na tara mai peu alo puto. Yeah, so we just like we seen everyone posting about our mom. Oh yeah, good luck at taha ka de nima ita lulu e poni ka tau sio ke pe ai de nima ka moko at ho pare Oh my gosh, I don't know why I'm getting so emotional, but yeah, we just us kids seeing everyone's comments and it just didn't sit right with us because nobody, like everyone who knows my mom, she's not a yeah, she's not o kai ka whina mo tu aka o kai paanga ku mam o ku ko gawe malo te ho nima Oku fakalele pene lulu and there hasn't been a time oku kai kataha. So like just us kids seeing everyone's comments about our mom, it just really got to us. But like I say, it just goes to show how much of a humble, hardworking my mom is. She's busy doing stuff for us kids to benefit from it. But yeah, we just wanted to jump online and actually explain our side of the story because honestly, are the Tongans and like people don't even know the full story yet. They're all jumping to conclusions saying their stuff. But yeah, here we've shown you guys the proof, my mom's bank statements. I've played the video of the bank worker explaining that the account had been closed. This live is going to be shared onto my mom's Facebook page so you guys can go and rewatch for those of you guys who missed the video of the bank worker. But yeah, from here on now, we're just going to, as the bank worker said, we're just going to wait for the $40 to bounce back into my mom's account. So it will definitely bounce, as the bank worker said, it will definitely be back in my mom's account tomorrow. So Leila, you can come take your money because in all honesty, my mom don't even need it. But yeah, thank you all for tuning in. Enjoy the rest of your night. And yeah, off